Pozdrav ljudi, pozdrav gameri, šta se danas radi danas ovdje? Danas otvaramo 2 free chesta, 1 crown chest, 2 silver chesta, golden chest i super magical chest. Ček, je to to? Ne. Legendary chest, da. Evo ljudi, imam 527 gemova. Znači će otvaramo. Pa ljudi, ne znam šta da kažem, ali će dobijemo legendarnu, ne znam koja je. Kažite u komentaru koja će biti. Nemoj da gledate video, pa onda... Ali ne trebate da mi govorite u komentaru, zato što ja znam da varate. I okej. Možda i ako hoćete da igrate igru šta ću ja dobiti u legendary chest, da li ću dobiti neku legendarnu koju ste vi pogodili. Pa ajde da počnemo od prvog silver chesta. Golden chest. Furnace Knight. Drugi silver chest. Gold. Mega Minion. Minion Horde. Ok. Prvi free chest. Gold. Epic. Cannon. Super, Giant Skeleton. Ne koristim ga, ali nema veze. Ok, drugi. Gius Train Gius. Da. Giant Mortal. Ok. Prvi golden chest. Gold. Bomber. Mini Horde. Goblins. I 3 musketarke. Ok. Prvi crown chest. Gold. Gius. Royal Giant. Cannon. Fire Spirit i Mega Minion. Super. Mislim, ne koristim ga, ali možda ću da ga koristim. Ljudi, ako ste spremni, otvaramo super magical chest. Znači, nisam spreman da ga otvaram. Ajmo, držite prste za legendarnu. Otvaramo super magical chest. Bože, 3506 golda. Oh my god, to je puno. Ok. 45 elite barbarijana. Super, koristi mi. Ja mislim, da, to koristim na prvom kantu. Ok, ajde da nastavim. Dobili smo bombera, ne koristim ga, ali ajde nastavim. 202... Ljudi, legendarna, možda. Ajde da vidimo. Oh my god, ljudi, nije moguće. Oh my god, ljudi, legendarna. Oh my god. Ljudi, znači ovo nije moguće. Ok, ja ću da gledam, neću da gledam i vidim koja je legendarna karta. Ljudi, koja je legendarna karta? Jao, graveyard. Ok, barem imam neku legendarnu kartu na mom drugom akantu. Ok, ne znam, ajde će screenshotujem. Screenshotujem ovo. Dobili smo graveyard, što super. Evo ga. Ljudi, držite prste za elektrovizarda. Ajmo. Ljudi, znači druga legendarna. Ajde da otvorimo. Koja je legendarna? Oh my god! Oh my god! Bandits! Oh my god, ljudi, bandits! Dobio sam bandita lano. Oh my god! I sad imam 31 kg.
Ljudi, dobili smo 2 legendarne na moj akaunt. Imam ja 4 legendarne na moj prvi akaunt. Koji imam Graveyard, Lava Hout, Princess, The Log i to je to. Sad imam bandita. Ja nemam na mom prvom akauntu od bandita. Ali sad ljudi imam bandita, to je cool. Zašto nisam baš srećan za bandita? Pa ako bi dobio elektrovize, znam da je legendarna i tako nešto. No, prvo kad sam počeo ovu igricu, ja sam dobio princezu prvo i onda nije moguće. Oh my god. Pa to je to za ovaj video ljudi. Hvala što ste gledali. Vidimo se u drugi video. Poz!